set, set. Iya. Ya apa ini? Untuk lur iwak. Tak angel. Pasang mana? Duh, dapat. Set. Ayo, set. Mangan neh. Tok tadi. Hah, tok lur. Tok neh lur. Nah, neh lur. Lur. Oh, iwak rejung lur. Iwak rejung. Iwak rejung. Coba lagi. Set. Aduh, ora kena. Kian tak umpang ya. Entek iki. Entek teman. Entek. Kita lempar lagi. Set. Aduh, malah nggak pas. Pane hilang malah. Rajin. Set. Set. Dil. Malah dipangan. Entek iki. Entek. Tolor. Ish, yo apa iki? Yo cilik-cilik. Lumayan. Gede ding. Lumayan. Oh, rejung. Rejung. Ya, mencalke ngenengah iki. Ya rada gede-gede rejune. Aduh, tiba.
terlempar jauh. Todol dia rak dicoklat-coklat. Iwak iwak belanak. Pakai apa ini, Mino 22 gram. Bismillah.
Ya biasanya kayak trolling gitu bokar. Wih, kau ikan bubur ikan, mesti kau. Ayo, Rana. Iya.
jangan macak. Siap. Stop alur action nih. Oh, nah gitu. Sur, jam 8 olahraga nih wis main kesel. Bas pisan. Harus tahan. Ya, boleh. Bro. Salat. Udah beresin teh iki ya karaten. Sama ganti kayak beresin. Ini spill hasil mancing olahraga pagi ini ya, sama ikannya buat seru-seruan. Ada ikan rejung, ikan selar, sama ikan apa ini ya. Oke, terima kasih.